whaingan lua tala falava o tala mai Ausetalia le radio Samoa. Pa mai Albanese ro ia sau ni whero e maltaitai o saina i le whonutanga le G20 ni e whero i e minister vai whafua tunu whaatara no mata upe au fiai. O le aspirated of Asanera a wa iei Albanese se whonutanga whaasolo e whai e Cambodia, Indonesia ma Thailand. Ma wa ia wha moe whero i e Xi Jinping i Bali i le whonutanga le G20. Mai le pāle mia wa mai ona ia whailua o le tala noa o se mele lei. Ma a whaina e mawhai na whaatūranga se whailua inga mai Jinping o se tūranga le lei te le lea. Lea a wai le pāle mia le whontanga whaitūrangi lea, pa mai a ia o lana mata whaio i nei whontanga i le ngate na whinau mo Ausetalia a la whinau foi mo atu mo tūra Pasifika. O lo iei popolenga o lo whawhainganua ngai nei saina, nisi o tangata sa ngā rui le vaenga o puipuinga Ausetalia, le Australian Defence Force, ma lo whaonga i lato wia e tole ninga a lato militeri. Le Minister o puipuinga Richard Miles wa ia tā ua o whamataranga o tu inatu i ate iei le soere mata upule nei, wala ngata wa iona whaise suenga i tu la fono mo tangata sa avea mo mua masui o vaenga awa le tunu. O whaia mai le whamataranga lea le Minister, ngara vai aso foi taruai na nginga ai nisi di pote whapea sa awhea e saina nisi o sui o le militeri a Ausetalia ina i o lātou whaia ia a lātou tore ninga. Sa whaelua foi di pote taruai mai le matanga renga le puipuinga a Britannia le whaia o sa lātou ilo ilonga ina ua awhea foi e saina tangata na tautua le militeri lo lātou tunu e lātou te whaafai ngālue ngaina. O lo ilo nei la uso e pe faini morianga i le whaalawe wo umai leo lo se tameti te lua tausanga no se whaia e tai whau da sona nafi. Whai mai le reporte le 9 News o le tameti te Jayden Pollard na ta alo ma meola i le Country Gardens Moto Inn i Cowra le tu sifo tu tonu ni Sawalese i lumolo ntina mo na tu whawhine te le titi lavo le se fulu i le tau na nafi. Wai mai e manu anga i ona fōringa ma lima, ma whaabawea tuai le wharamai i Cowra, i se tūranga tingai na mamaniwa i lava i le wharamai o tamaiti Westmead, nena toi avena i muni muri le valele. O ta i whau e lua wapo eina le local council, ma lo sila nei la leo leo ni Sawalese, ma le council po le pulenga fo i lea whaitu, pe ono whaia ni morianga. E leo ta ua mai le ripoti po ai e ana ta i whau. O se tamaitite 5 tausanga le matua sa tausa i dia mai Western Australia, wa ripotele so o toe maua mai leisi tu o le tunu. Wa mai ripote fōringa na o tamaititi ma seisi o na ainga ma na o whaatasi, mai fōringa mai ei na ngai ese mai ma le stete pe o la tau no fuai. Ne la wa maua mai le ripote la tamai leo leo wa whaamani ai, toe maua le tamaititi ma lo sanga le mui ni Sawalese. E leo iei nisi whamtaranga wili iro le mata upule nei a wa whaelo le fia leo leo o na olo saunga le mō. Ma le tala muri whai mai Anthony Seabold o le ave o ia mawhaia o ngai sidi atu mōlo na tausanga whaiu i le aua Brisbane a o saun nei mōlo na wala wina fōi i a Manly. Tolu tausanga le madienga wa sainia nei a Seabold ma le kalapo le Sea Eagles pe a ngai ese mai marikala lakapia i ne langi. Le se rus futbalu November amatai Manly, ma na assistance e to olua Shane Flanagan ma Jim Dymock. Ta ua whaia o ngā ua maua fo i seisi malamalama anga whao popo, mai kon karate sa ngā lue ai talua nei, ia maule a whao ngā i lana kalapu. Wasui tūlanga nei la Seabold, i le whaia o ngā sa iei talua i le Sea Eagles o Des Hasler. Ma le whapoponga le nāwa tātou tala mai Ausetalia, mō le nei fo i vaenga le awa uri o le ama fo i seisi o totonga i le aso a tai a manuanga ruenga o whenga iei ma se tātou tunu, whasoi fuai.